Maya pa oras kabalen. Kaya taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, pabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, ang pamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap gining Martis, November 11, 2025. Yako po ibeniginto at iti ang News Force, Pampanga. King Siyudad Mabalacat, mismong i-Mayor Jeld Aquino, ingmeni muna king relief operation kani apektado ning kalamidad. Ay ning report. Personal ng Penimunan Mabalacat City Mayor Jeld Aquino in relief operations karang evacuation site kay bat ning patingapo na pamag-monitor king epekto kay bat ning kabuka sa pamag-monitor king epekto ning Super Typhoon 1. Kaya be din na Konsehal Marjorie Sambo at Konsehal Patricia Acorda midake ng alcalding food packs at tambing asaup karang pamilyang apektado ning albog. Sinigurado ng Mayor Aquino na ligtas at masalising kabilyan dareng evacuee king saup ning MGA Center, City Social Welfare and Development Office o CSWDO at aliwapang opisina ning City Government. Pauli ning maaga pa koordinasyon at kooperasyon dareng residente alang may reporta mete o may nasakit king kasalungsungan ning bagyo. Pasalamat naman ning alkaldi kareng ahensya at maging kareng volunteer sa balaw sa may serbisyo libutad ning kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Mahigit king 5,000 pack meals ing midake kareng pamilyang apektado ning kalamidad king Pampanga. Penimunan ng Chef Felix Nino Asuncion kasanmetong Ipruds Garcia ng McKinney Food Corporation, Rene Romero ning kumpanyang Romac, businessman Marky Nicdao at aliwapang negosyante ing pamagdake migit 5,000 pack meals kareng miyayaliwang balen king Pampanga bilang saup kareng pamilyang miapektuan ning milaba sa kalamidad. King saup ning production team ning McKinney Food Corporation, matagumpay ang genapan ing inisyatibo king pamanatad pamangan at pag-asa para kareng kabalen. Agpangkang Chef Asuncion, patunay kanoy tina marakal ang magmalasakit a kabalen kareng kapara. Inspirasyon kanuketi ing kwento ning pamagpapakanang Jesus kareng 5,000 katao ang magpaganaka nakapamilatan ning pamibuklod at kasalpantayanan maging posible ing himala. May kiadwangan niya naman keti ing Pampanga Press Club. Ang mag-sponsor namang 250 packs ning pamangan. Pepakit king outreach program ay iti ing diwa ning bayanihan ning malasakit at ing matibeng puso dareng Kapampangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kapanwala ning metong senador, dapat siyang pasibayong ponduan ing Project NOAA bilang preparasyon kareng kalamidad. Ay ning balita. Manyaw siya, Senator Bam Aquino king gobyerno na pasignangan ing pamagsadya laban kareng sakuna at kalamidad king bansa kapamilataning science and technology. Agpangkang Aquino, kailangan niyang pasibayong ponduan ing Project NOAA on Nationwide Operational Assessment of Hazards at suportan lareng Filipino scientist bang makabuong moderno at epektibong solusyon king problema ning albug at aliwapang kalamidad. Bilang chairman ning Senate Committee on Science and Technology at Vice Chairperson ng Senate Finance Committee, dinikdik ng Aquino na dapat ariyana ing pamagleleng pondo kareng questionable at epektibong flood control projects. Bagkus, pinanukala na ing pag-redirect ning pondo papunta kareng programang apatunayang epektibo kalupanan ning Project NOAA, mangrove reforestation, watershed rehabilitation at urban planning kareng flood-prone areas. Gamitin natin yung Project NOAA, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood-prone at sana dun mapunta yung flood control budget. Ingkulait ning senador, makatukiya king serye dareng kalamidad kapilan pamo, kabilang na ing ayun ating matinding albug king Visayas, pauli ning bagyong Tino, ating threat ning bagyong Uwan, king Northern at Central Luzon. Dinikdik ng Aquino na nung suportan lareng local scientists at reng eksperto, ay wasan ing paulit-ulit akasiran at gastos king rehabilitasyon na sangkan dareng kalamidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyin.
Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force Pampanga. Babiya ko po yung Maya pa oras keng GNN TV 44 Pampanga, king karelang kadwang pulot adwang anibersaryo. Ing GNN TV 44 o ing dating Infomax Channel 8, amibayit keti king Ciudad San Fernando inyang 2003, ing menimuna at hanggang ngeni, manatili king pamamaya makabaldugan at maulagang balita para ka rin kapampangan gamit ing amanong siswan. Magsilbiya pong tete ing istasyon ban ipayabot karing kabalen ding maulagang impormasyon at dapat tamong abalo king patas at balansing paralan. Ing GNN TV 44 Pampanga, magsilbiyang kayadwangan ng City Government of San Fernando ban ipabalo at idake laring programa at proyektong gagawan tamo ban lakwas lang dakal ding makinabang at midinan kebaluan karing kekatamong susulong king syudad. Pasibayo, happy 22nd anniversary GNN TV 44 Pampanga. Isunduyo sa inustong pamagbalita para karing Fernandino, para karing Kapampangan. Luwid ya ing istasyon para karing Kapampangan. Luwid ya ing GNN TV 44 Pampanga. Luwid ya ing Ciudad San Fernando. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Panalakaran na rin eksperto, lakwas na rin health leaders na safe at epektibo na rin bakuna ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pasibayo dang sinigurado ring health leaders at ring advocates na safe at effective la ring bakuna king pa na 26th Annual Philippine Immunization Conference ketiking syudad ning San Fernando. King temang advancing access to novel vaccines for a healthier Philippines, pisabyan king conference, ring challenges o ring hamon, king pamagpakilala at pamangamit kareng bayu at modernong bakuna king bansa. King panel discussion na breaking barriers, challenges, and solutions in the adoption of innovative vaccines. Pisabyan da ring eksperto ring paralan. Bang apasik na nga ning access, logistics, ating tiwala ning publiko kareng programang pang-immunization. Kabilang kareng manimunang talagpagsalita, dina Dr. Maria Rose Capeding, Dr. Josefina Cruz at Dr. Lulu Bravo ning Philippine Foundation for Vaccination o PFB. Adinikdik ingulaga ning pamagisan metong ning gobyerno, reng professional king medisina, bang apanatili ing kumpiyansa king bakuna. Ing forum, meging matagumpay king pamagisan metong ning PFB at Takeda Healthcare Philippines, pasibayo yang magpatibe king karelang kapag nasa na isuluging patas a access king bakuna. Pasiknangan la rin programang pang-immunization at protektan la rin Pilipino laban kareng bayong makayawang sakit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Ing babantay na bagyong Juan, may laos ng linual king Philippine Area of Responsibility at yun ay king dayong 365 kilometers west of Calayan, Cagayan at pamuring sikanayang ina 120 hanggang 150 kilometers per hour.
papunta naman iti king direksyon ng Taiwan king bilis sa 15 kilometers per hour. Agpang pag-asa, agya makaluwal na iwan king bansa, makaranas pamuring mayangin at pamanuran king nakalaparti ng Luzon, lalo na king extreme northern Luzon. King bandang Visayas at Mindanao, makaranas namang malulam at paminsan-minsang may ng pamanuran, pauli ng localized thunderstorms. Ala na mga monitor abayong low pressure area ng pag-asa, luwal at kilub ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay lugal, palyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong may yakit king kay screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Abe, nung atin kang libreng oras o temo subukang mangalkal king kang aparador, kaya mo nasusulod na imalan. Palagi ko, marakalmanaya ka rin. Lalo na rin kapatid tamo walang panyali o retangke silaban. Ipakit tamo karela, natin dapat ipagpasalamat ngenipat 44 days namo, bayuing Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ngadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Martis, Rene Calapa Historia, Titiking Probinsya. Yaku po'y Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang puto, Balen, susunod.